Yakışı elbette diye mesele yok. Bütün şu haberin ne haberine. Ne o hazır bir yerde de uğraşıyor. Onun hallerini tugul bitinde. Köp yerde İsrik diyen ağıllarda oyunu bitip bara bitinde hazır. Bunda bu jidağına hikmet tugul. Рұқсаттуу идеясы болмады. Бір қошанда біздің башында бар пиғылар. Андан соң хөкүмәт тарафынан бик кыстадылар кибеттерге аракы куярга, һәр кибеттерге дип. Аракы булмаган авылларга бигрәк тә кыстадылар. Ул вакытта инде ишемигән дип йөргәндә, яни кыйды инде. Моңарчы ди яшәдек бит нәрсәгә булсын аракы диде. Андан соң hikmet şunda halkta iman bulanga, halkta bana şu iman bulmasa bana karşı çıkışa buları, talavşısa buları bizden, şilteluşa buları, bana şu iman bulgaç halkta elhamdülillah indi.